Woi, Con. Bis jalan-jalan kan dia. Boro-boro jalan-jalan deh. Duitnya 20.000 doang. Kata aja sesa lebaran yang sisa persenan. Di paraban naon kayak yang si jolehan aku aing. Oh, bagus kalau gitu mah. Geus baturan aing teh di dieu. Emang dia mau jalan-jalan? Boro-boro aing jalan-jalan. Motor bae teu gableg dia mah. Iya. Huya! Woi, saya nedak sah. Woi. Isan ngalukut aku akan aing. Oh, jeung sajing eta. Amat ieu. Sayo, tuh. Mana? Tuh, salahnya tuh. Woi, baku bau. Aku dia ya terkena congor aing. Coba turun tadi, turun. Ngalunjak amat dia. Akan terlebok, beku dia lembok. Ning dia nih aing turun. Dan bantuan aing. Le bantuan cewek, le. Dah hayang amat yang ngebantuan dia, makanya dia bikin aku ata dua-dua heula esan tadi ke mana. Sengaja ge dia mah. Ih, Alah dia tesang aja bae. Le, berenya heula jelema kieu kudu kumahakeun ku urang. Bang, Atuh sikat. Ayo. Woi, Woi. Wah, kada jeung dia. Aku kena ampun. Wah. Tuh. Bang Ocon kemana deh ininya? Telepon tadi angkat-angkat. Angkat ke, angkat. Ih. Angkat, coba angkat. Ya Allah. Le. Kata sahabi Kang herang amat. oh eta. Oh, sa Asa kenal aing eta jelema. Tapi aing teu ngaranna. sampeureuan beg yuk, aing yang kenalan le. Laju kudu di mana tuh si Juleha. Eta banyak cadangan. Bila mana ke aing putus kapan si Juleha kan aing penggantina. Lumayan tuh. Soalnya asik. Numpang ganteng nawe dia. Ke saya yuk. Kan. Naon? Aing diberi nya. Emang kunaon? Aing pernah kasih naon. Coba. Yo, di panas. Kalau dia langsung diberi lah. Alasan bae dia lah. Neng serangan bae, Neng. Neng. Wih. Ih maaf, teka dulu agetan we ieu. Aktif bae ieu di telepon. Dijual gitu HP na. Is, naon deh tak? Ih. Jadi amat, Neng. Maaf, sengaja. Ngaranna saat itu, Neng. Jar mah. Oh. ayo udah aing terciduk talen. Geus maka bogoh aing dirampas. Kuari gebetan aing dicokot deui bae. Laporkeun we kana si Juleha pokona.
Halo. Jelema nu berani mutuskeun aing. Non, Monyet dia keur selingkuh di dia ya. perasaan teu ngingu monyet Juleha mah. Ih, atuh eta monyet dia si Ocon. Berselingkuh ya di dia. Ih, serius? Atuh percaya syukur, teu percaya sabodo. Ada di mana kuari? Ya Juleha ya di taman. Ayo aing anter. Nya ge. Meluncur ya? Neng, kami ganteng tuh Neng. Wih, Neng ulah sok munafik sih. Ngomong baik ganteng gitu. Apa susahna? Tuh, monyet dia keur selingkuh. Berani amat eta nyelingkuhan aing. Pantes, kabar, cerita orang keur mesra-mesra anjing di Kang ieu. Kayak bebek kok bisa nyawa sih abang aya di dia. Ulah hayang nyaho, merenya eta. Jelas nang merenya. Ini balik. Kemana kita mana? Ih, aing mah.